Runyanjara rwa Amboseli rukoragwo ruthiũrũrũkĩirio nĩ kĩrĩma gĩa Kilimanjaro ũndũ ũmwe na mũtambũrũko wa werũ ũrĩa njogu ngatati na nyoni mĩthemba mĩingĩ cikaraga. Ũmwe wa maũndũ marĩa matũmĩte runyanjara rũrũ rũgĩe ngumo nene gũkũ Kenya na nja nĩ njogu makĩria ma 1,600 iria cikoragwo gũkũ na kaingĩ nĩ cigĩaga mahatha ta Angelina na imwe gũkorwo na mĩguongo mĩraihu makĩria. Runyanjara rũrũ rũheaga bũrũri ciringi citanyihĩire bilioni 3 oro mwaka, ona gũtuĩka rĩu kũrĩ na ũgwati wa runyanjara rũrũ kũhuka. Kama hayataangaliwa vizuri, hayataangaziwa vizuri na wale wahusika, Amboseli haitakuwa kwa miaka 10 ijayo. Wanaona group ranches na katakatwa na zinauzwa, watu wanaanza kudevelop kufanya biashara zingine. Sile sufuria inaanguka. Na serikali wanakaa tu kitako hivi, hawaongei. Kũringana na aikari a gũkũ na athaitĩri a nyamũ cia gĩthaka, ũgwati wa kũhuka kwa runyanjara rũrũ ũcũngĩrĩirio nĩ ũrĩmi wa ihumo cia maĩ na njĩra iria itũmĩragwo nĩ nyamũ cia gĩthaka. Hiyo utumizi wa ardhi kiholela holela ndio sasa unyima wanyama wa porini na wanyama wa nyumbani mahali za kuchungwa. Group ranch ilikuwa na watu 844 ambaye kila mtu alipewa portion yake. Alafu sasa hapo watu ndio akaanza kufikiria mambo ya kujidevelop. Wengine wanauza, wengine wanataka kufanya maendeleo sawa yao kibinafsi. Tuliona makampuni inakuja kutoka Nairobi, wanasema wananunua mashamba na wao ikawa tunapitana kidogo kwa sababu wanataka ukulimaji. Na sisi ni wafugaji. Hiyo kiliafo kuwa hapo, it's a very big threat. Kwa hiyo mambo hii corridor na hizo conservancies za Kimana Sanctuary ambaye pia repercussion yake ni Amboseli pia National Park itaisha. Gũkũ gũkoragwo na njĩra ithatũ cia mĩgendere ya nyamũ makĩria njogu, no ĩno ya Kimana nĩyo ĩtũmĩragwo makĩria nĩ njogu igĩthiĩ rũriĩ-inĩ rwa Tsavo West. Wanyama wanatoka Kilimanjaro wakija wakielekea Chulu na wanatumia hapo. Wanyama wanatoka Amboseli na wanapitia hapo wakienda Chulu ama Tsavo. Hizo very very important corridors zikipotea, there is no need of having Amboseli there. Itaisha. Ndovu ataki mahali ambaye watu yuko, anataka pori. Kwa hivyo naonekana mimi nasema kama naendelea hiyo kasi kama hiyo, serikali ajue hakuna wanyama. Thutha wakwa nĩ mũgũnda wa ĩka 540 na kũringana na ikaria gũkũ, rũrũ rwarĩ rũriĩ rwa njogu rwa gũciarĩra. Hiyo ilikuwa ni mahali birth au maternity ya ndovu. Uliweza kukuta ndovu 50 wote wana watoto hapo. Maana ilikuwa ni mali nzuri ya nyasi na kifivuli, lakini sasa yote imepigwa fence. Yote shamba yote 9. Hii project ikiendelea saa hii, tayari ndovu wale kwa ile maternity yao mahali ndovu walikuwa nasalia wametolewa. Mahali walihamia ni hapo. Na hiyo sasa mahali ambao wanaweza kaa wanakula na wanasalia, wengine wanatembea wakiingia sanctuary. Shida sasa hiyo naye ikifaulu, itakuwa automatically hiyo corridor ambayo ina connect Amboseli na sanctuary na Chulu imefungwa. Tukaomba serikali itupatie nafasi, just a small space, 75 meters ya lami, tuweke bumps na tuweke stima ili hawa ndovu tuwa train vile watafuka waende Kimana Sanctuary na wakishiba wanarudi kuingia kwa conservancies na kurudi Amboseli. Na ime succeed. Tuna record up to 200 animals almost every month wanatumia hiyo corridor. Hata magari saa 7 ya usiku wakipita hapo wanaenda polepole because either ukutane na simba ama ndovu. Nĩguo kũgitĩra runyanjara rũrũ, honge itiganĩte cia gĩthirikari nĩ ireganĩte na ũhahami na ũrĩmi njĩra-inĩ cia nyamũ. If there are projects that have been approved without following the legal process, then as an authority we will revoke the license. We have threats coming in, the agricultural activities that are coming in the place. There are fences being put in around the farms to protect them from wildlife, and these ones are blocking the movement of wildlife. Kũringana na ũrĩa warĩ abithaa mũnene runyanjara-inĩ rũrũ Kennedy Ole Nashu, nĩ orotete thirikari nĩ gwĩkururia gwetha kĩhonia gĩkĩ na kũgitĩra ũtonga wa bũrũri. Kuna watu walilala hapo kidogo na hata sasa bado wanalala because saa hii wangejua ni nini inaendelea, hawa wanyama wasikose kufungiwa kutoka Amboseli mpaka Tsavo. Ikundi cia kĩũmbe citongoretio nĩ Big Life nĩ mambĩkĩte mũtaratara wa gũkombora mĩgũnda ĩno kuma kũrĩ ene nĩguo kũgitĩra runyanjara rũrũ. Sasa hapo ndio wananchi wenyewe wakaanza kufikiria, wakaona ni positive, ndio wakaanza sasa kuja wao wenyewe kwenye kukusanya zile portion sawa ya land ya 60 acres each, ndio wakaform kitu inaitwa conservancy ambayo ndio ina safeguard hii corridor sahi.
Gĩcigo kĩa Amboseli gĩkoragwo na ngumo nĩ ũndũ wa nyamũ cia gĩthaka citiganĩte, no ũgai wa mĩgũnda nĩ ũndũ wa ũrĩmi na waki nĩ icũngĩrĩirie gũkundera kwa mĩgendere ya nyamũ cia gĩthaka. Ũndũ ũyũ wahota gũcũngĩrĩra kũũka kwa rũnyanjara rwa Amboseli. Ngĩribotera Kameme TV kuma Kĩmana, kaunti ya Kajiado, Njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.